पाव मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की दमकता सरकार असिना सुंकाई कायहलोय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हाइख्रे अमदी देसाम की जनरल स्ट्राइक शांति ओइना चथरी MMWO की जनरल स्ट्राइक ती हंदोखरे खुरुमजरी मीडियम ताबिरिबस तिंगबु तराम नोकचरी पाव संदोकना पिजरी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की मतंगदि सरकार असिना फिबम अमतदा सुंकाई कायहलोय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngasi इम्फाल एयरपोर्ट ता पाउमी सिंगा उनबदा फोंदोखरे दिल्ली खोंगचट की मांगोइना इम्फाल एयरपोर्ट ता पाउमी सिंगा उनबा दुदा चीफ मिनिस्टर ना मखाता ना हाइखिबदा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हाइबसी महा की थवाइदगी सुहेना लुमना लवी फिबम अमतदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायहलोय मतम पुनमक्ता ngaktuna thamgani haikhi फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा प्राइम मिनिस्टर अमदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना चपचाना थाजबा पीख्रबनिना मसिदा मियामना मणिपुर कायगनी हाइबगी थोइना चिंगनिंगाई ओइदे पाउमी सिंगना हंगबा वाहंगी पाखुमदा ILP की मतंगदा खोंजंग चंगसिलंबा अदु हौजिक तुमिना लैखिबा असि करिगिनो हाइबा चपचाबा खंगद्रे जिरी बामदगी कारखिबा आसफ उद्दीनदी मियामगी मिहुत ओइना लाखिबना मसिदा महाकी ओइना करी तौगदबनो हाइबा खंगदे हाइखी You see, framework agreement si ngarang su nahan koi NSNM gi general secretary muibhana sumana magi claim mana haibani adubu ngarang home ministry dagi yam clear cut haira khredana adubu makarim ta leite adana nahan honorable prime minister su hairam gare now hujik su as a chief minister aina harisni kariguma makhala matagi framework agreement oigera any issue oigera kari oigera territorial integrity of Manipur state city masidi aigi thawai dagi su hena luba poni na masidi at any cost to protect togani masida mas fokwe aro have se koi government si commitment pigi si basi talam kangu tu su election mang da kaida tumin laiki huji amu karino idu tanar gi yengba no sarkar lakpani na sir are you going to meet any union minister what? Sir are you going to no you see already he won the assembly election he contested won 2 times in the pradhan election also I am confused what is going on my city India ki citizen ni Manipur ki citizen ni mana bhole pod kari paile khoi na kari dobani kari thung no sir are you going to any meet people have elected him प्रजान मा खल्लगा थार करे आई के दो हैनो नौना बीजेपी न लुचिंगबा सरकार अस्ति के चीफ मिनिस्टर ओइरक्लबा एन बीरेन ना ngasi वक्फ मिनिस्टर TS बिस्वाजित कलोइना ना दिल्ली की दमक इम्फाल थादोखी महाक ना भारत की प्राइम मिनिस्टर यावना तोंगान तोंगान बा यूनियन मिनिस्टर कया उनादुना मणिपुर की चौखत थौरांगी थबक पाइखतनाबा मदी लैरिबा प्रॉब्लम सिंग लोशिनना बावारी सानागनी हाइखी जिरीबाम केंद्र की MLA आसफ उद्दीन बु बीजेपी ने लुचिंग गवर्नमेंट असिना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हापखिबा थवोंग यानिंगदबा फोंदोक्तुना देसाम न चटखिबा अहिंग नोंयाइदगी ngasi नुंगथिल पुंग 5 फावबा मणिपुर पुंबदा सथरकलिबा जनरल स्ट्राइक ना महोत्सागी पुंसिदा चाउन अकाइबा पीखरे जनरल स्ट्राइक ना मरम ओइदुना ख्वाइरंबन कैथेल मी काबगी चांग हंथखी लंबीदा मी चटपगी चांग हंथखी अरापा मदि अनकपदा चटपा पैसेंजर गाड़ी सिंग चेनबगी चांग हंथखी इम्फाल सिटी यावना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खरदा लैरिबा दुकान सिंग थोंग हांगनबगी चांग नेमखी सथरिबा जनरल स्ट्राइक मनुंगदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाउदी लैत्री देसामना सथरिबा जनरल स्ट्राइक असे थौबाल डिस्ट्रिक्ट तसु चाउना ममी ताखी थौबाल कैथेल थोंग हांगनखिदे पैसेंजर गाड़ी सिंग चेनखिदे पामदबा थौदोक थोकतनबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की माइकैदगी चेक्सिन थौरांग लौखतखी जिरीबामदसु जनरल स्ट्राइक असे चाउना ममी ताखी लंबीदा गाड़ी चटनखिदे ललोन इतिकी थबक सिंग लेपनखी अमरोमदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की व्हाइट पेपर पुथोउ ILP की चपचाबा वाफम मियामदा खंगहलु हाइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सत्खिबा नोंयाई पुंग अमदगी ngasi नुमिदांग वैरम पुंग 3 फावबा मणिपुर जनरल स्ट्राइक तौगनी एन बीरेन गा वरी सनबदा यासिनबा पुरकपदगी ऑर्गेनाइजेशन असना थादोरक चेरोल मन खंगलगली वरी सनाबादुदा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर सोकपा वाफम अमत यावदे हाइना सेंगदोरकपा अमदी JCILPS ना पीखिबा बिल अथुबा मतमदा मणिपुर दा लैरिबा थबक ओइन ओंथोक लुक असिना चंगसिनगनी तौरंबा खोंजंग सस्पेंड तौबनी हाइरी पाउगी लग्जरी
The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Imphal Skin Wire Pau, Manipur Amatangaraba, FRCP London Panglaba, Heart Specialist Dr. El Sankishor Gilusi Makada, Amazon Manipur Ahanba Heart Surgeon Dr. KSI Skalas Nagaluna, Heart OPD Ying Hosere, Afamna Jennings Getty, my own Taliba, Sky Hospital Porampa, OPD Hagaru Mitsindi, Intokabadina Tams of Pavoni, Matam Elkipuntramatina, Ntimari Pava, OPD Panglaba, 5 Maru, Bakudum Samsi, Masima Lakuna Tarabio, Apogee session. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Become an ICE officer. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Ujjwal ICE Academy, formed under the guidance of star police officer and to make them realize their dreams and to run the country. The facility for providing their expert guidance from the best instructors from Delhi. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Bread from Nikla Bakery. Pain relief ointment. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba singbuda sinaba yarba, lipsa putna puthok saba Oza. Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation course for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesampa Tutomlekai behind Radio Hotel. Contact number 81310-25634. Amukana Taram Nokchari Makataba Pau Lilong Nagar Panchayat ki Councillor Anil Bu Fazin ki Balaite Amadi Mahak Masana Sumiyam da Nongmai Utuna ki Hanba Laite Haina Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam Shyam Nangasi Lilong Sazing da Leba Eco Park ta Pangthokpa Pamui Shinga Unabada Phongdokre Anil Hariba Miyoi Asina Numit Nini gi Mamangda Sarkar Pairabanina Kendra gi Saukhat Thorang ki Thabak Puna Tawminasi Hairamba Lai Anil Hariba Miyoi asi Imphal Airport Manakta Leba Rameshwar gi Yumda Leire Haiduna Councillor Kharana Mayang Imphal Police ki Kangbu Galoina Nami gi Yumda Thibu Humba gi Thabak Sathaki Pau Tabada ki Minister Masasu Mafam Adu da Chatuna Miyam Adu Themzinna Bahona Kibani Minister na Thodok Adu da Mi Phure Amadi Nongmai Utuna ki Halle Haibase Laibak Thibani Mahapulana Uhanna Bahona Biganu Haiki Minister Wargabu Nongmai Salaga Councillor do Nongmai Namgadro Yamu Laibang Sata da Bawani Adu Matata police officer Mamang the Lepini Lebang Pomona Madam Sada Tabuk to Tobak I know Wang was the Tony. You saw me later in Imunjanga, Saxon, Adagi Pamun, Adagi Miki toilet, Adagi Shakum, Retowini. Proper color di Munjang, last like Tragana Puru, no Puzavini, Aduga Mina Pubusulati, Karidu Pudim. Kumato she was a easy hour, and with the politics at the woman of Natria. Patsoi Police Station ki Manung Chanba Patsoi Part 1 da Laiba Taurem Nodya Chan Chahi Yankhai Apokpa Laikhidraba Budhi Tha Sigi Tang Kun Humdoigi Nongyai Matung Pung Ani Taba Matamda Patsoi da Laiba Armina Nodya Chan Bu Mahaki Yumdagi Faduna Pukiba Thawongbu Yaningda Phongdoktu Ngasi Patsoi Langjing Bazaar Board Youth Welfare Club Nongdon Lairenbi Development Committee Amadi Women Development Association Patsoi Part 1 Langjing Bazaar da Miyam gi Oiba Wakan Mifama Mafamkhre Wakan Mifamaduda Women Development Association ki Secretary Naurem Ranjana Debina Phongdorakpada Taurem Nodya Chan Hariba Miyoi asi Yum Panduna Macha Ahum Leiraba Miyoini Mahak Patsoi Bazaar da Chicken Center ama hangduna Nomagi Sunom lagai Imung Manung Puna bu honariba misakni Maramaduna Athuba matamda Mahak Putek Takaiduna Thadok Pirau Karigumba Mahak Puthadorak Trabadi Lup Mari asina Punduna Tongan Tongan ba Khongjang Kaya Changsilagani Haina Phongdorakhi
ngasi konung lampak ta leiba lamyan basanglenda Manipur Electricity Employees Union na sinduna union asigi Golden Jubilee amadi annual general body meeting pangthokre thoromaduda senior advocate Elangbam Dolendro MSP DCL gi general manager amadi planning TS Aton Singh Manipur State Power Company Limited ki general manager H Santi Kumar na athoi mithunglen oikhi thoromaduga mari leinana leikhidraba employees singi maphamda minute ani tumina leptuna awaba phongdokhi mamang chahida workcha samadi master role singbu regular tana bu honabada khongjang changsin kiba nupi employee ahum da pungning thogat po oina khudol pot piduna ikai khumna ba utki thoromaduga mari leinana union asigi general secretary Yumnam Rana Pratap na phongdokhibada ngasi pangthok liba thoromasi mamang chahigi December gi tang 13 ta matamadugi sarkar na workcha employee chahum ga mapan namadi master role employee kuntra ga nipan bu cabinet decision logduna regular tahan kiba nungai ba phongdoi Hauzik Manipur da mai gi phibam aduki matik fagatle makha tana union asina angam bathakta honaduna Manipur da mai gi phibam hena fagatna bo honagani haina phongdokhi Manipur Electricity Employee Union na aikoi gi asoba achievement asoba pangthoki bathabuk mayam ga loina na ngasi Manipur da mai gi ahongbu lai basi aikoi gi Manipur Electricity Employee Union amasung aikoi gi professional management jingjiga good cooperation lebedagini aikoi gi ngasi pangthok cheriba thorom siga mari lena naina wafam jibu thamjari Luna nana lehenba lamdam ama ohenaba pandamda RSS ki seba bibhag na tha khudingi lepna satharakpa lamtu sengdokpagi manung channa ngasisu palace compound leiba Sri Sri Govindaji temple gi akoibagi mafam sing sengdokre Imphal Nagar gi seba Pramukh TS Basanta Kumar na tha khudingi mafam hong duna lamtu sengdokpa si pangthokani haiki maramde akoigi mase akoigi activities ki part of the activities ne adu akoina lu banan bagi khongthanga Khangabu Kendra BJP gi mirip oikiba Jadumani bu lakadori ba mikhalda Kendra asigi common candidate oina puthokpa handak mikhalda maithi hankibada chenaba mioi sing action lokhatna ba haiba hiramda khana naina ba mifamama ngarang Kendra asigi BJP gi mirip oikiba Jadumani gi Khangabuk makha lekai da leiba yumda pangthokre mifamaduna tongan ba warep nipal loduna BJP mapangal kakhat han ba haina yanakhi Pam Lamdam PNR Home More Center for Development Activities Wangjing Sinduna Swast Bharat Mission ki program ama oina more da lamtu sengdokre Bisnupur district ki manung chanba kainau da leiba lining thau lam ahing bagi khubamda chahi khudingi pangthokpa gum sajibu gi ahan ba chairau banumita handak chahi gi haikat lekat tamnaba khubam asida lam ahing ba lai committee na lamtu sengdokre committee gi president W Hameshwar na phongdorakpada handak chahi gi supangthok kadoriba tharomasiga mari leinana class 10 amadi 12 ki thoidok hendokpa mairoi singda mana mathun supi gani haiki tha sigi tang kuni thoida mayum dagi thoki badagi thiba khangdana lakiba khongam pat mayai lekai dagi mutum jiban singh chahi 38 ngasi ayuk patsoi police station gi manung chanbanga gi farm amagi pukri da siduna leiramle patsoi police na case ama lokhatpaga loinana asi bahakchang rims ki mokta thamkhre Loshilakpada maru iba pau amuka na laubirasi Manipur ki territorial integrity ki damaktadi sarkar asna sungkai kaheloi haina Chief Minister N Biren haikre Amadi Desam ki general strike santi oina chathai MMWO ki general strike ti handokre Mideng tabir basingbu amuka na khurumjari